Yeah, proper. Yeah, as you can see, sweswi hindza a ximati garage hi yona ximati garage ya kona leyi hindzaka sweswi, as you can see hi yona yin'wana ya ti-engine tin'wana to duma swinene la giyani. Yeah, so sweswo of course hi ta hi kha hi timhaka ta loko Ben wayne the president a kumela vapfuni or a kuma vapfuni for hlavu, sweswo hi nge swi ignore. So ku na latest album leyi ya guma ku ya hlavu the group, of course mi ta mi swi vonile na n'wina, title tinkinga. A swona swa hadzi swa ha neta ku munhu a tirhisa ma-4 eyes, loko fika hi cheka la i vhete swi vona ku hayi hlavu kumeriwa pfune. Even way before munhu a cheka ku i tirha na vamani la, you can tell ku there were other people involved landing la, to be honest a hi lwele ntiyiso swa tikomba. So loko hi fika hi cheka that cover swi vona ku hayi miso loyi kumeriwa vapfuni vo tala ngopfu. Ni ta va ni kha ni swi hlaya ku swi nga ta borha la ka video lomu kuma ku swi ni nga kha ni swi veketele laha. So ka cover ya back cover loko khe hi cheka laha swi ni ku na vanhu vo fana na the god as a executive producer, swi cincile swilo ma swi vona na n'wina laha ku va kona. And then ka production team ku tlhela ku ngeteliwa vanhu vo fana vo Thabiso na vo Easy Mabasa, as you can see vanhu lava nga fika va ngeteriwa ka the production. And then vona ku swa ti-beats a swi tsariwa mara na ku obviously they were involved vanhu lava nga ka production team, some of them ka the-beats and swishiya swa mastering and mixing. Loko hi normal mi kuma ku mixa yena hlavu and kuma yena leswi mi kuma ku swi ka maybe swi va swi better in some way. So mina ni nga vula ku i mhaka ya kahle ngopfu leyi Ben the president yi nga yi endla ku va yingisa xirilo xa vanhu, to be honest na mina ni n'wana wa vanhu loyi a kha bawa hi swona. In fact youtubers to tala a hi kha hi vulavula hi swona, mina ni vulavula hi swona mi nga mi hleketa hi January a ni kha ni vulavula no hlavu fika kuma mpfuni. So i n'wi kumeni mpfuni and I have to agree ku it did have some impact ka album ya sweswi. Let's just be honest, it did have an impact. Swi lava sasekile compared to the previous years, there was an improvement, which means loko vo tlhela va ngetela even more people there ku nga na a huge improvement. Improvement is always needed. Man, ku mani leswa the review mara ni to vula ku they can still improve kwalaho ku xotaka vo ngo yingisela then va kota ku va improve those sections mani kuma yena. Mara ni vona ku swi ri kahle swinene ku va president yi va yi yingiserile ti-fans vo ende ngoma loko ku chava ngoma ya Ben Mayengani leyo yi ri ni va twini va lo tshama hi mino tiko lori se va tshama hi mino ka davula something like that. I'm that comment ni swi koti swo yimbelela. So ni nga vula ku mhaka kahle ngopfu, which means now president Mayengani yi fike yi make sure ku ri ka album ya yona ya December yi kuma a team leyi nga ta assista hlavu going forward. A swi bohi yi tirhisa vanhu van'we of course hi ku heyi hi nga holovisiwa mara I'm just saying ku swi nga va saseka ngopfu loko yo tlhela yi kuma additional people ku va va kumeka va ri karhi va assista vanhu. Swi nga saseka swinene. So hi yona police station ya le Giyani leyi hindzaka leyi on the left yona Giyani police station, and then hansi it's a home affairs hala hi yona home affairs ya la Giyani la. So it's a police station on the right, and then here it's a home affairs as you can see. Loko ha hindza hi continue la nga ntumba lo, so hiyo police station ma yi vona ku certify kwala swi va swi ri kahle swi ri because loko ze cheka la hi certify kwala na ti-copy ti twa le makumu. So mhaka kahle ngopfu. I think we're done here unless if we can continue hi kota ku vona lithava from the behind. On the previous vlog I endle from the front, so maybe sweswo hi nga yita from behind. Ya sweswi kahle ho fambela ku ni kota ku mi komba lithava liya ni kha ni yi vula from behind sweswi hikuva ni leswi a ni nga ha ena a ni nga yi fodanga for my own reasons. So mhaka ya le parliament na ku yi ta faila for now until mi ze mi rivaletela vo tala. Ni to juma kunene vlog ya kwena ku ze ni vula ku yi feri, ni to juma kunene because nyangadzi leswi mi kuma ku mina loko ni endla vlog ni lava ku va ni tlhela ni yi uploada mani kuma. So I think swi ta ni vangela problem because loko se ni endlini la timenemene ti ta ti ya cheka vito ra mina leyi ti ta ti ya cheka vito ra mina vheta ti ni kuma ti ku oh yana master tickers lowu. Se ni lava ku avoida sweswo, so ni to juma kunene bya ku fana na leswi swi nga endlisiwa swo ka album ya hlavu. Ni to juma loko tli mi nga swi hleketelanga na uploada video le parliament mi kuma ku yi na n'hweti hinkwayo hayi ta sechini ta sechi i ze huma mayizelo nkolweni wa ha korhamini la or matihlo ya ze ya karhala na wona wa ha ri ku voni ma vona nyana. So parliament kahle kahle yi le ka right ya hina na hi la yi nga kona sweswiwa.
but we won't show the interest. So here lithawa ya hina lani kha ni yi vula is this one from the left, leswi ni vula swona from the left hi yona leyi hi vonaku ya ha ta tlhela ha tlhele ka one. So hi yona i lithava ya kona college ya kwala giyani kho yi vonaka kahle hi le ndzhaku than the front. So loko ku ri mi nge za mi fika bani ta kombela mi tlika subscribe parliament hayi hi ta yi vona siku rin'wana n'wina mi to support as long mi support ka these videos and ta make sure ku ni tlhe ni vuya as long va mi kha mi support ka ti-vlog mi nga skip the ads mi kuma ku video yi va na revenue ya kahle I'll be back. Loko ku ri mi nge za mi fika bani ta kombela mi tlika subscribe.